USUKA Howraghat College Unit keseng pon Karbirong saramaya tumpen seke ke padopon BJP Kisan Morcha tumpen kabadi ke bathupon USUKA asong ansose kepangtang ponthekji aphan pura non malom dode sangse pinpen Regional Committee Branch Committee College Unit lapen School Unit keseng ke padopon Pinile thota Howraghat rong supialong ke do USUKA Howraghat Regional Committee asai hemalong USUKA Howraghat College Unit keseng padopon USUKA songja salong ki teron kachari pon amayalong USUKA tiripia amei phu bibison teron konchon bang jintu hajir ka pen chenglok ongdung USUKA songja tum chetong dun renti penang an chingwai chingsai derapi salong ki teron aphan mei phu lapen lukhijit bora aphan konchon bangarpu pek ponsi ingtang kring pen USUKA Howraghat College Unit sengponlo Mayalong Karbianglong arlo non BJP kachari bom Karbianglong Autonomous Council atum quality education aputhak RD ki pipet der aputhak ningkang samse chepaklang pon primary pen higher secondary school ang deng an thanbang kadure aputhak Karbianglong Autonomous Council pen thangnara side deng pon pe derlo Sonsi tet thanbang lapen venture school college thanbang atum chiklo bainong mate salary kilong le det pen loke than penang an akisung katora dolo lasi Karbianglong Autonomous Council pen tet thanbang lapen venture school college thanbang atum aphan chiklo bainong mate salary kipi pon serak ji aphan tuning ripon lo pusi USUKA tiripia amei phu bibison teron pen pangdak pon news desk report Berta Live সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচ্চুকা সংগঠনৰ ভিত্তি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আঞ্চলিক সমিতি শাখা সমিতি মহাবিদ্যালয় গোট আৰু স্কুল গোট গঠন কৰা হৈছে আজিও হowraghat স্থিত সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ হowraghat আঞ্চলিক সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচ্চুকা হowraghat মহাবিদ্যালয় গোট গঠন কৰা হৈছে আৰু সভাত আগন্তুক দিনবোৰত কাৰ্বি আংলঙৰ সঠিক সমস্যাৰ কাৰণে মাত মাতি যাম বুলি আজি এই সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু লগতে বৰ্তমান ইটো সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি যিটো সাম্প্ৰদায়িক নীতি যিটো ফেচিবাদী নীতিৰ পৰা আজি সমগ্ৰ যিটো জনসাধাৰণে বিভিন্ন সমস্যা ভুগি আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধান সূত্ৰে এই সভাত আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বা বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যিটো এক সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰ যিটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যিটো তেখেতসকলে শাসন কৰি আছে তেখেতসকলে উন্নত শিক্ষা মানদণ্ড বা কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কৈ থকা হৈছে কিন্তু বাস্তৱত আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ বিশেষকৈ যিটো শিক্ষকৰ যিটো নাটনি আৰু লগতে টেট শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ আৰু কলেজ শিক্ষকে বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলে যিটো মাননি বা দৰমহা তেখেতসকলে বিৰত থকা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ সেয়েহে আজি এই সভাৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ অতিশীঘ্ৰে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে টেট শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ আৰু কলেজ শিক্ষকক অতিশীঘ্ৰে তেখেতসকলক মাননি বা দৰমহা দিবৰ কাৰণে আমি এই সভাৰ যোগেদি আমি তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ Votat langso serdhun aklam long Karbi customary lo sai hemalong pini Karbi rong saram maya tumpen chingki che thana jai mekkedeng pon aja semet bangso jai megalong ka chingki che than pon alam thela ke lapuhen lo koson si rong asar the atum ke claim ke dam nang jima lapen arona tang pen chenglok penang an che than che pare pon bangso jai megalong mai phu men singing ti lapen konchon bang monsingkro lapen ari sang ho atum pen patir pi ponsi ko sonsi rong robalong ke claim ke dam nang jima pualam the che than chimum pon tangte non pherang ke thengno lam the nang than na lam the klar dak pen arjubonics na wothar lang so pen Berta Live pherang ke Rajivansi report tumdak sar huna klam kalbi customary law asai hamalong ni tum ki bialam the gala pelo pining pen kan thok su de lo kalbi rong asara mai ni tum ke hanason pasolido isi ke village court isi ke traditional village council kita council ni tumphan arong asara tumphan jati aphan kanghon kajinso kisar pusar so arot asam gejat along ke do farukri se ke para pli la sohron pen pinini litum hanang pilo apeni tum duar amlata arong sinse survey si farhini rong khoke council aphan pilo sita koson rokom ne la farhini ra rong phopen nonili tum rong nang le bangke faru sira sari kuri la si hala rong kora phobang abudalo
lapen la first list asal lo pinili litum la logbook aja baka bangke sari kuri ro nakle kita kelong le dolar non troxker hening dolar hala troxker hening da ani sini tum sedam lo troxker sirka bangke nitum correction kuri elo la prajing pen litum longpo lapen la pharoi sira sari kuri pen rong kora thom dolang hala rong kora thom bangke nitum ke thar list si klempo kita la village ko bangke kelong le dadi po bangke khakom pidi gale khakom do kelong le dadi po bangke ining binang ne lo long vet po anu tinarong sate ta don kisumana rong sate ne men gana le dunde ne kelong dunde so ane yedo la bangke officially kisuma da kam klem khili mili po posi ada pangdeng pangtong nang kok po asi rajang sinang pangtang dun pulon te pharu hini ra rong pho arong tin arong saraphan la village ko aja kong lobok litum ron pi thegi Nijang Karbi Anglong lakha pli rong khang konsensi ka parlo bo thalangso higher secondary school pathuak klamalong Nijang Karbi Anglong BJP Kisan Morcha tumpen patir pi ponsi kabadi ka pathua jai mekedeng pon Lason si Nijang Karbi Anglong Kisan Morcha mei phumindar kro hin pen jalin ponsi ni thoma farman pini pen taring ko ratroksi haikuni urmi arni chengponlo pini ke chengsi ka pathu pon along tim trok an chepate ponlo Duramla amri cinthong rongkhang socheng lapen Kisan Morcha tim angbong cepate pon lo lasto ka cepate pon rongkhang atuma tim pensi cepahai ponsi 117 point cepalong pen cepahai pon lo labangso long alohia manpeng pen nangka cetong dun ake hai Sivajaram Boro State Kisan Morcha Executive Member Moniram Teron Chairman Karbi Custom Reformation lapen ahin pen kewang kithi ki dinga tum do ance tong dun ren tisi ingsam jen pen bangso kabadi ka pathua jai mek pachun pon wathar lang so pen berta live ferang ke rajib hansi report Itum district pen ladak kabadi ka pathu pi nonili final lo mana itum district ko handle lo de ama non mangai ke haipon itim dolo mo ke haipon final ani banil itum non dim tarik mang thik thila sita tarik bang dopo sita non 29 na bang 29 na bang non men miji krorong hemai kro LP school khela aklam nong sin itum bipo ko na chinil tum la nitum sar president mana nitum district president mana chemailo la penon lang tokta ko an opportunity ke ban thega pare di rat atangka ni arong lo non dasi ansose ani rong mana itum na support na ko kolam si jokta na pu prelo la pen melo non nilitum mane la non jong sart mane non oveki mitum mane itum na japon bompo itum Kisan Morcha pan huida